الباب العاشر دمبغال سابا بانغال صلاة الجماعة نو يوتا في جلد جماعة والإمامة المامي ياغال هم بدوا وند المامي كون المامي هاني كومبورتورد. أنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله وندن الله صلى الله عليه وسلم قال بما صلاة الجماعة جلد جماعة أفضل كندهم بري مؤجد من صلاة الفرد دي جلد غوتو ويديدو ب27 درجة هنو بردي براجي نوغا إجيدي andi ton non baraji hun gotu no ɓuri $1 million hande sikketen ɗo a modi ko baraji noga e jeeɗiɗi sikken ko 27 000 francs guine noon baraji hun gotu no ɓuri $1 million haray julde jama on tigi heɓay baraji ko heɓata ɗon kon ta no ɓuri baraji ko heɓayno kon julde makko nden kanko tun différence mu on ko darjaji noga e jeeɗi muttafaqun alayhi ɗum no holli no jale no wulle jemma e ñallorma julde farilla ɗen ko satti wo ko satti si haɓɓiri sattiri wa haɓɓugol nene sagata wota enen tun en juulu julde faridde juulo yen ka juulirde enen e jama on walahuma hino wodani ɓe kamɓe ɗiɗo ɗum woni Bukhari e Muslim an Abi Hurayra ko ƴetta Aba Hurayra wonde ko bi 25 juz'an wonde ko geɓe noga e joyi ɓurdi wona noga e jeetti riwaya go ko noga e jeego kono ɗum ɗo fof haysi wiyama no ɓurdi baraji hun gotum haray yoni haray ɓurdi وكذا كونني كد أرد البخاري كبخاري أن أبي سعيد كجت أبي سعيد وقال إماك درجة كدرجة وأن أبي هريرة وعندي درجة جزء فو مدون قادم بيبان ما كن بهير في فو أو لقول كبردال وأن أبي هريرة تجت ما أبا هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إماك والذي نفسي بيدي يوندي أو الله جم وونكي أون يجونغم لقد هممت قم إم إبي ميدو يدي أو لقول ميدو فالي لقول أوا مي ورطا ɓe waɗali wo kono hiɓe faale an amrande ɓe yamirta bi hatabin carmalle tene fa yuhtataba ɗe haɓɓe ɗe wallineɗa summa amra reftum yamira bi solati julde nden fa yu addanan lahande noddine summa amra reftum yamire rajulan gorko goo fa e umman nasa darne ha gaynami lontina goɗɗo yo almo yimɓe ɓen mi yalta summa o khalifa refti mi lundo julde jama mi nanga lawol mi yalta ilaari jaalin mi yaha e worɓe la yasawduna taw ɓe seedi to taako jaɓata yawde ka juulide a salata tawe julde jama mi yaha mi tawi ɓe juula ka cuuɗi maɓɓe ɗon faw harriga alayhim mbuyutam sunna cuuɗi maɓɓe ɗin e hoore maɓɓe si tawi woni nelaaɗo yelike nde sunnoyta suudu e hoore gorko wonɗo juulude julde nden ka suudu makko mo sali yaade ka juulirde kono le ɓe tawile himo juulude haray musidɓe julɓe ko honɗum faamu ɗon gorko ma debbo jooɗi ɗon juulaali nde few ma lernde juuletenden hayso juulay kono kanko mo jooɗi mo jokki golleli aduna ndaaro télé e hiirugo e ko nandita tawi ɗum haray ko honɗum oɗo nelaaɗo eɓɓata waɗugol mo haray tiiɗi mo ɓe tawata on hino juula ka nder suudu mum no ronki yaade ka julde jama ko woni ko faanda ɗogoy ɓe eɓɓinde ɓe yaata ɓe sunna sundum e hoore makko ɓeeɗa kañum itte sikke watte yiili ɓe maaki walladi mi wondiri on nafsi bi yadi mo wonki a woni e junngo mum law ya'lamu ahaduhum ɓen juulayɓe ka cuuɗi hara goɗɗo e maɓɓe no annduno annahu no kanko so ari ka juulide yajidi o heɓayno arkan ƴi'al tew saminan fayngal aw mirmatayne ma hayso ko kormo hoyɗiɗoy dammu hara himo tañƴinino so ari o heɓayno hakke ko tata yimɓe ɓe hino yiiɗi geɓe aduna la shahidal isha wallahi o arayno ɓe arayno ɓe tawe geeƴe ɗen kono ɓay ɗon ko baraji woni ɗon ɗum ɗon sumaniɓe awale ko heɓotto kon ka julde jama hino ɓuuri ƴi'al fayngal hino ɓuuri honno innete kormoje ɗiɗi muttafaqun alayhi wallafsu lil Bukhari e konngol ngol ko imam Bukhari woni ko fillingol wano yettama makko radiyallahu ta'ala anhu qala o make qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqtalu sala ko ɓuri mettude fi ko ɓuri sattude e julɗe ɗen fof alal munafiqina e hoore nafiqi ɓen salatul isha wa salatul fajr ko julde subaka e julde geeƴe on andi julde geeƴe ko leer ndaarugol tere ko télé ko leer hiirugol ko leer fijugol julde subaka ko leer ɗanagol ko leer suddagol suumo ne laaɗo maki ko ɗeɗi ɗi ɓuri sattude e hoore nafiqi ɓen an kadi ya aki wonɗo lan jentade ndaaru si tawi woni ko ɓuri ɗuɗude kon a yataɗe ɗo ka juulirde ɗe kaka suudu juulata haysi ɗeya fo a yaha ka juulirde andu mande nafiqino e ma e to ñawda wona min Abdoullahi kala woni ko wowli ko ar rasulu sayyidil khalqa ko on woni ko maaki kono le nelaaɗo maaki ɓe acci moƴƴere walaw ya'lamuna hara ɓe no annduno ma fihi ma moƴƴere ko woni e nder ɗiɗiɗi yawgol juuloya ɗiɗiɗi ka juulirde wallahi la tawhuma ɓe arayno ɓe juula ɗi ka juulirde walaw habuwan hayso ko ɓe fofoto woni ɓe wakkilotono muttafaqun alayh
wano ƴettama e makko qala atan nabiyu sallah sallam arika annabajo allahu rajulun gorko ama bunɗo fa qala wini ya rasulallah kayene laaɗo inni min komi bunɗo laysa li qa'idun mi mara kadi ɗowogo yaquduni mono ɗowalan ilal masjidi naɓa ka juulirde few komi bunɗo mi mara kadi ko ɗowalan addalan ka juulirde min miɗo faala yayananam mi yuula ka suudu fa rakhasa law ne laaɗo yananimo yo yuulu ka suudu falamma walla ɓaawa hucciti hotugol yaha tum da hone laaɗo nodditimo fa qala ɓe maki ene mi landoma hal tasma unni da est ce que eɗa nana noddan ɗum si noddinama ka juulirde bisolati fi juulde qala wi nam si noddinama de mi nanay qala ne laaɗo maki fajibu noto rawahu muslim ko imam muslim joni noon musidɓe julɓe bunɗo mo marako ɗowa ɗum si tawi oɗo yananaka yo juulu ka suudu mum sihimo nande noddinanu ndun tawsi ko marɗo guite ɗiɗi timmuɗe selluɗe tawsi ko oɗo sellata e juulu ka suudu mum watten yili de o andi hadise no ari no kogo la salata li jari l masjidi illa fil masjidi ko gonga hadise on lo e rehino e makko kono haray enen gollitiremo si en jaaɓi wo julde alana kawtal juulirde sonaka juulirde sonara ko marɗo ngatto rawahu muslim وعن ابن عباس يتام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ويتا نبا جل صلى الله عليه وسلم قال بماكي نون سمي النداء كلا نان نودان نودينان دون كجولirde فلم ياتي ronki arde juulugol julde jama ko alda e nganto ne laaɗo maki fala salata law haray on ɗo mara julde so juuli ka suudu makko haray julde ala naamo illa min udurin so nara ko nganto timmo ngo maji rawa ibnu majah wa dara qutni wa ibnu hibbana wal hakim wa isnaduhu ala sharti muslim e tugorde hadis o hino dow sarti imam muslim lakin sukoni rajja mo jiccini hino jiccini badam yoga maɓɓe wakko fahu darnugol hadis o وعن زيد بن الأسود جتام زيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه نكان صلى جولده مع رسول الله وندن لا الله صلاة الصبح جلد سبك فلما صلى رسول الله بان لا الله جولها غيني إذا هو تيو كم برجلين بوندي وربي لم يصلي بندون دو جولال جلد سبكانه فدعا بهما بان لا سلمني بنودي فجيء بهما بأدى ترعد فرائسهما balaje maɓɓe ɗen hino diwna hino goƴa ɓerɗe maɓɓe ɗen hino piwidira ko wiyete taradu faraisuma e ko balaje ɗen ɗiɗi hino goƴa kulol alegoy ko fiɗi hiɓe huuli kon ɗum ɓe noddira fa qala law ma nelaɗo make bon mi lando ma manakuma an tusalliya ma ana kon ɗum haaɗi on onon yon juulude amen qala ɓenni nelaɗo ko haaɗi men juulida e mon gadu sallayna fi rihalina minen min juuluno ka gallamin min juuluno ka suudu simin yalti qala nelaɗo make fala tafala wotan wattu e makka ida sallaytuma so tawini o juuli fi rihalikuma ka galle mon julde wo julde foti ko futuro foti ko geeƴe foti ko subaka so tawi woni on juuli ka suudu mo on refti on ari on tawi julde jama nden kadi hino juule summa adraktumal imama refti on ari on hewtitike imam no juula ka juulirde walam yusalli tawi kanko o juulali fa solliya maahu juulite kadi wondude e makko fa innaha no nden julde ɗo lakkuma wona nden nafila tan nde wona e nafila kono baraji koye ɓoto ɗon ko hino ɓuuri ko juuluɗon kon onon tun ka suudu mo haray o laali o wakoto to juulaki o sella kono kala juuluɗo kanko tun refti o ari o tawi julde jama eno juula yo tawtuɓe rawa hamadu wa lafsu lahu wa salasa wa sahahu tirmidhi wa ibn hibban wa nabi hurayra tajatama aba hurayra radiyallahu ta'ala an qala ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju ila al imam ande ko imam wadida andi de hadisaji de yewtuden do fo ko sifiide fi julde jama amma non joni do andi dambugal ngal ko peeji didi hawtindiri ko fi baraji ko ne julde jama e bone ko ni angal julgol julde jama e fi almami yagal jonnon hadiseje kippayde den fi almami yagal den kadi fuddike yatama aba hurayra ta o maki wonde ne laal Allah maki inna ma ju ila al imam li utamma bi ko imam wadira ko yo timminire fa idha kabbara fa kabbiru so habbiri on fota on habbir wala to kabbiru wata on habbir ko hawjudo wo hatta yukabbira ha o harbira ko imam won ko nyentinten wa idha raka'a farkau so wadi ruku wadi ruku wala tarkau hatta yarka wata wadu ruku ko hawjudo wo ha o wada ruku wa idha qala si o maki sami Allahu liman hamida faqulu onon kadi wi allahumma rabbana wa lakal hamd wa idha sajada so sujji fasjudu sujja wala tasjudu wa tansujju hatta yasjuda ha sujja wa idha salla qa'iman sujulihi mudari fasallu qiyaman julihi don dari wa idha salla qa'idan sujulihi mujudi fasallu qu'udan julihi don jodi ajmaina on den dangal rawa abu dawud hada lafzuhu
wasluhu asili hadis on fi sahih no ka sellude di hadis on ko selludo ken gollitirteɗo allahumma si wona ka sakki torun kaɓe maki ɗon si o jooɗi ke o juuli onon kadi koyo juuɗo juulon ɗon e nele en yi'oya hadise yeeso mo nelaɗo tigi waɗi tatay no bonniti ɗum ɗo haray o hadise ɗo o gollitirtake si imamu on darike julni on koyo on daro si imamu jooɗike julni on hiɗon wawi darade koyo on daro toujours haray jooɗatake juule on tigi no wawi darade jonde nden sellata darande nden feere mum hino heeɓo wa nabi saydin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi ra'a bi fi ashabi hakkunde sahaba maɓɓen ta'akhuran e nder sahaba maɓɓen ta'akhuran nettinagol aligol leetugol fa qala ɓe makki taqaddimu hittine fa atammu bi timminirela aligol hikkela simi darike tun hittine adondire e hikka golla wal yatamma bikum yo timminiri on kadi man mbaada kum ɓen iwtiroyoɓe ɓamu ra musilmi mana yo hikko on kadi ɓen hikkoytoɓe ɗon kadi yo hikkinoɓe ɗon ɓe si woni julde nden hewti adodiren e saffa yeeso si o heewi adodiren e saffa ɗimmo so heewi adodiren e tammo ko non wan Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu qala ihtajara rasulullahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hombitino e hijratan hombitande mukhassafatan be mana ko ɗum woni foygutunde ko wiyete mukhassafa ay man mabniyatan min al-khasfi wa huwa al-hasir be mana ko togosere fa salla fiha la nam arten seeɗa laala o maaki kanko Zayd ihtajara rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on ɗaɓɓi wirngalluhu wona hombitagol yaafe hajaratan ihtajara wirlitori rasulullah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hijratan wirngalluhu mukhassafatun foygitikum ɗum ko fanda ka tafsir reyson daari ko gatal andi gatal ɗawangal wadde wirngallo on say nelaɗo weƴƴiti kañum wirngalluhum maɓɓe kumɓe waɗi kumɓe heeditorta kum fa salla fiha ɓe juule makkum tawi ko julde naafila fota tabba ilayhi on sumati ari jokki mo ñentinimo kanko nelaɗo rijalmi worɓe goo wa jawo ɓe ari yusalluna bi salati ɓe juula saabu julde makko nde ale goye ɓe ñentinamo al hadis haka hadis on hatti ɗon wa fino e mum afdalu salatil mar'i wonde ko ɓuri moƴƴude e julɗe sonnajo on fop fi baytihi afdal ko ɓuri moƴƴude salatil mar'i e julɗe neɗɗo on fop fi baytihi ka nder suudu makko illal maktuba sowona farilla muttafaqun alayhi naafila juulaɗo ka suudu baraji mum hino ɗuuɗi ɓuri juulaɗo ka juulirde farilla kadi juulaɗo ka juulirde baraji mum hino ɗuuɗi kadi ɓuri farilla juulaɗo ka suudu ko andi gollen julde jamanu selli kadi ka waɗe naafila en laala e mum saabu ko ɓeeɗo ari ko ñentini julde nelaɗo nden ka nelaɗo juulayno e hoore wirngal lohum maɓɓe kum wan Jabir radiyallahu ta'ala an qala o maki salla ma'ad julni bi ashabihi ɗimmoɓe makko ɓen al isha geeƴe fa tawwala alayhim o juutinani ɓe geeƴe ɗen cuuli ɗon ha jama on maapi on sumati goɗɗo goo taƴi julde muɗum nden salmini goɗɗo gande yehi timminani hoore mum heña salmini woɓɓe goo inni o woni naafiki o yehi o wullitoyi ka nelaɗo kanko kadi on say ɓa nelaɗo humpitike ɗum hakke koɓe monani boy sike ko kanko raɓɓinɗinɗo julde nden on acciti imam mum on timminani hoore mum ko kanko ñaɗante anda ko imamu jo juutinɗo julde nden on nelaɗo nelani kañum Jabir directement ɓe maki ene a turidu honno inete ma'ade ɓe maki ene a turidu a faala an takuna nde wonata ya ma'ade kayo ma'ade fattanan fitinowo lorrowo lancowo raɗotoɗo yimɓe ɓen ka dina ko andingol ɗen jaka juutingol julde no sabi mbina raɗagol yimɓe ɓen e nden juulirde nelaɗo maki ida amamtan nasa sa almike yimɓe ɓen fagora janngu wa shamsi wa duhaha sabbi isma rabbikal ala iqra bismi rabbika alladi halaka wallayli ida yaghsha e ko nanditata e ɗiɗo juuta pandi raɓɓiɗa pandi julnirɗi ɗo yimɓe ɓen amma dortugol ɗon ɗerol layle ma sengo ɗerol layle ɗum wona sunna julde juutintake muttafaqun alayhi wa lafzu li muslim konngol ngol ko imam muslim hollo ali bagara ma tawba ma ali imrana juulirte kono alegoy ko ya ƴettu aya fotodirowo gotele ɗe suratuji jantaɗi ɗo harana ya juuti won aishata radiallahu taala anha ƴettama e ɓe yewti en
fi qissati salati rasulullah fi qissa julde nelaɗo sallah sallam e bin nasi koɓe julni yimɓe ɓe hawtay kamɓe mari ɗum koɓe nawnuɓe nawnare nde ɓe faati nden e muɗum qalat nene Aisha maki wo fa jaa nelaɗo seni hatta jala sahaɓe jooɗi an yasari aboubacry ka sengo nano ababacry fa kana ɓe laati yusalli bin nasi ɓe julnayno yimɓe ɓen jaari tan hiɓe jooɗi kamɓe nelaɗo wa aboubacry gawe man hino dari yoɓe tadi himo ñentinde aboubacry bi salati nabi julde nelaɗo nden o yoɓe tadi nasu yimɓe ɓen kadi no ñentinde bi salati aboubacry julde aboubacry nde muttifanu alayhi mi mana nelaɗo no julnude ababacry julna yimɓe ɓen ko ɗum waɗi si wi ɗen ɓawto nanen ka woni ɗon nelaɗo maki si imamu juuli no dari dare onon kadi si imamu jooɗike juuli onon kadi jooɗe ko ɗum addi mi inni yo e hadise goo ton montuɗo oɗo par ce que ɗum ɗa nelaɗo mako ɗum law fewdo mbawdi maɓɓe o hadise ɗo no monti o to ande hadise no montidira par ce que ko oɗo ɓe sakkiti wadde ɗum ɗo ko nawnare ɓe nawni nde ɓe fatto nden en si tawi ɓe wino ta hunde waɗe ɓe waɗi nden hunde nden ñande haray ko ɓe waɗi ɗo nden ñande monti koɓe makuno kon wata waɗe wallahu ala wa alam fewi won hino metti fi wana abi hurairata radiallahu taala anu anna nabiya wonde annabaji allah sallah sallam qala ɓe maki ida amma hadakumu nas si goɗɗo e mon almike yimɓe ɓen mi torikemo mi jeejimo fali yukhaffifu yo raɓɓinɗi koni yo raɓɓinɗi fi won ɗum waɗi mi inni ɗum fa inna fihimu sahir ande toso ko paykon hino hakkude maɓɓe wal kabira mawɗo nayejo no hakkude maɓɓe ton wadda ifa aden hun lu'kun no hakkude maɓɓe ton wadal haaja jon haaju laawotoɗo urgent hino hakkude maɓɓe ton nawnuɗo hino hakkude maɓɓe ton ko ɗum waɗi siko yo raɓɓinɗi so juutini o bonna e haaju yimɓe ɓen fa ida salla wahdahu si tawi noon goɗɗo e mon juulay kañum tun illala ɗon falu salli kayfa sa yo juulir noon e wonno faalira simo faala o waɗa e bagara darde arannere nden o waɗa alimurana darde ɗimmire nden o haɗaka ɗum bal haray wurihi mo weltana muttafaqun alayhi wan amr ibn salama qala maki qala abi ben ammaki ji'tukum mi ari on min indi nabi miɗo iri ka annabaji allah sallallahu alaihi wasallam haqqan ko gonga qala wi fa ida hadarati salati julde nden nelaɗo allah maka nilanka ka nelaɗo ni min iwde ɓe maki ton joni hadisa tawde am ɓe maki fa ida hadarati sala si julde nden heewi si julde nden yoni fali addin ahadukum yo goɗɗo e mon noddi si woni tun en woni en yonuɓe molon seeɗa ila wano yimɓe sappo ha nattiri dow wata en jaɓa julde goɗɗo noddinaali wali ummakum yo almo aktarakum qur'anan ɓurɗo on jogade qur'an ɓurɗo janngude o ko o hadise noon woni ala gollitirede lagine ka meɗen ɗo fof eɓɓotako enen ko wonata imam ko adi ɓe arde e nokkure nde wo ma ko ɓurɓe duuɓi e nokkure nde wo ma ko ɓurɓe jogade saabu e nokkure nde wo fanɗi e juulirde ko wonata imamu ratibi ɓurɗo ɓe janngude on a wale watten yili gollitiren o hadis wata geɓoy aduna puusu en haronken gollitirde hadis anden leydi hino halkora saabu yeɓugol maɓɓe sunna gooto wona ferema yeɓugol sunnaji ɗuɗuɗi wona ferema yeɓugol aya qur'an haray reno ɗen ƴetten juulirɗe ɗen watten e sokeje jannguɓe ɓen haray ko ɗum noon ɓuuri labbede moƴƴanaɓe moƴƴana dendadangal julɓe qala nelaɗo maki qala o wii kanko sahabajo on andi ko joni o hadise ɗo maka ɓeɓe o fillitani o hadise ɗo ɓeɗo tawaka bayana waɗuɗo on nelaɗo maki o hadis koni yo si julde nden heewi noddine yo goɗɗo e mon noddi nabe on fo yon noddi koni yo almo yimɓe ɓen ɓurɗoɓe janngude o directement o wi kamɓe si ɓe humpitino koye hadise ɓe satinta ɓaala wi fa nasaru ɓe daaridiri ɗon e ɗon kamɓe ɓe mi walani ɓen falam yakun laataki ahadan hay e goto actara qur'anan minni ɓurɗolan janngude tawi ɓurɗolan janngude ala hakkude ɓen ɗon fop directement ɓe tandinali ɓe daral koni no fa gadda muni ɓe ardinilan dette ɓe nomilan imam ɓenɗomi julnu ɗon ande nden ñande hari komomi duuɓi jelu wonami abdoullahi kala woni wolu degoy ko amr ibn salama ko kanko ni makude wa ana ibnu sittin aw sab'in sinina wo nden ñande hari komomi duuɓi jeego mamo duuɓi jeɗɗi kono madama ɓe daari ɓe tawi komin ɓuuri jogade mo gandal jogade kamɓe ɗum fo gandal direct ɓe waɗilan imam ɓe feƴƴinilan directement saabu hadise na hay kamɓe le nanimo komin ari yettinani ɓe mo rawahul boukhari wa abou dawud an-nasai enen non ko fi hon ɗum jogiiɗo duuɓi sappo duuɓi nogay duuɓi capantati duuɓi capannayyi himo ɓuuri en fo jogade gandal e nder juulide men de e nder kaaremu fi hon ɗum puusanten on dirnen mo saffa ɓaawo enen hikkoɗen kami hiraba en ñentinali sahabaɓe nelaɗo on watten yili de ñande Allah daala noyta baba adama ñande dargal yo ittu geɓal yiite ngen
baba adama lando ko jelu Allah dala e nder wulure 999 ko yahoɓe yiite ko goto yata aljanna nden ñande haray enen ɓe wonɓe wadde koko wonɗen wadde hande lagine ɗo e ɓe waɗuɓe koko waɗuno ɗo haray ko enen e maɓɓe darodi nokku gotum ko honɗum sikkuɗen ɗon mi watti e sokeje mo hiɗen koksidira tun enen anduɗo ardota ko ɓukkura muɗum wa an ibnu mas'udin radiallahu taala anhu e hadise 402 on ƴettama e oɗo qala o make qala rasulullah sallam nelaɗo Allah make ya ummul qawma koni yo almo yimɓe ɓen aqra'uhum li kitabillahi ɓurɗo ɓe janngude deftere Allah nde wo kala e men ɓurɗo andude qur'an ko ɓurɗen mo jawdi wo ko ɓurɗen mo darde wo ko adiɗen mo hewtude e nokkure nde siɗira ko enen sinci juulirde nde siɗira ko enen okki leydi ndi siɗira ko enen fertino fitare nde ngeru ngu waɗa ɓurɗo janngude wo nelaɗo make ko on ɗon hani almade yimɓe ɓen fa ida kana so ɓe laatike fil qira'ati e janngugol qur'an o sawan heɓe fota kamɓe on ɓe ɓen ɗon goto ɓura goɗɗo fa alamu humbi sunna a ɓurɗo ɓe famude sunna o haray ko on ɗon ardoto fa in kana so ɓe laatike fi sunnati ka hadisaji ne laaɗo kadi sawa an heɓe fota fa godamum hijiran haray ko adiɗo ɓe ferde wo iwa e leydi kefer ya e leydi dina fa in kana so ɓe laatike fil hijirati ka fergu kadi sawa an heɓe fota enel haray ne laaɗo make e fa godamum silman yo ndaare adiɗo ɓe silmude wo wa fi riwayati no ari e riwaya go sinnan yo ndaare ɓurɗo ɓe duuɓi wo wono hande wona fergu ngun daarete wona silmugol ngon daarete sabu enen en jibina ka islamu buy e meɗen mbi mana ɗo kaka duuɓi gollitirte enen jon noon ne laaɗo maaki haray ko oɗo hani wonde imamu jon noon on yiyay enen ɗo hara oɗo hiɗen andi hino ɓuri en andude sunnawo hino ɓuri en famude qur'an hino ɓuri en famude sunna hino ɓuri en peeji hayso ko gotum kun o ɓuri en yoni yo almo en sabu kun ɗon ta goɗɗo no ɓuri en ɗiɗo fop hiɗen koksimo hiɗen adde mo saffa ɓaawo fii tun hiɗen ɓuri mo sabu ka ligue islamique ma fii tun hiɗen konngol men no ƴette e quartier hun kon ɓuri mo he awa haray watten yiili hande konngol men no ƴette kono janngo kadi tawsi konngol men en hino ƴette watten yiili ɓe maake kadi wala ya ummanna rajulu wota gorko almo kadi a rajula gorko fi sultani e nder laamateri makko ndin e si wona ara ko kanko yaani alhamdulillah yarhamukumullah ɓay miɗo anndi on wiya naylan yahfirallahu li wa lakum ɓay miɗo anndi on wiya naylan yarhamukumullah min kadi mi wiyani on yahfirallahu li wa lakum ne laaɗo maki e kadi wala yaqudu wala yaqud wota o jooɗo kanko neɗɗon fi bayti e suudu neɗɗo julɗo goo ala takrimati e dow teddule makko ɗen illa be deni sona yanuye makko rawa muslim sa ari ka julirde nde min abdoullahi kala mi waɗa imamu ratib ma e quartier mo mi lammina ma e leydi ndi mi waɗa président mum ma ka mi waɗa hoorejo ligue national wata ar waɗa goɗɗum ɗon si wona disoɗalam mi yanane ko ɓurɗalal gandal wo ma jawti en faami sa ari kadi ka suudu amma mi yeehi ka suudu ma sellataka on tigi jooɗo e teddule oya ɗen kon ɗon teddule ɗen wono ka fottayire joɗɗinade spécial ma ka danki ma ka tapi hum weƴƴita kon fewtinaka qibla jikiri wongol no waali ɗon ma ɗum awa deftere nden hino waali ɗon sifa ɗen teddule ɗon wata suuyu joɗɗa e majje si wonara ko joomum yananma rawahu muslim wala ibnu majah no ka ibnu majah min hadis jabir radiallahu taala anhu wala ta ummanna imra'atan wata sonnajo almo pew rajulan gorko wala arabiyun wata aden fulawa arɗo hande kadi ta almo muhajiran firuɗo wala fajiran wata bandijo kadi fimo sigareti misal ma jokko rewɓe ma moɓuɗo rewɓe ɓe dewle mum laaɓa ma e ko nantata ɗiɗo piiji ma yarawo beere wata oɗo kadi almo mu'minan gomɗinɗo tawɗo mara ɗi ellaji ɗo wa isnaduhu wahin wo tugorde hadise on hino waggiɗi moƴƴa kono hadise on hino selli sonnajo ko o janggi o ɓuy en wo haray o almota ko en onata salli onata président me haray ko enen laamotomo ko mari gandal enen majjude wo wa Anas radiallahu taala anhu anna nabiyya wonde annabi sallallahu alaihi wasallam kala o maaki wonde nelaɗo maakayno si julde nden darnama ɓe maakay russu sufufakum hiɓɓidire saffeji mon ɗin siŋidire saffeji mon ɗin wa qaribu ɓannidiron kadi bayna hakkunde majji
wa haadu bil anaqi feppindiron daɗe mon ɗen. rawa Abu Dawud Nasai wa sahahu Ibnu Hibban. Nelaɗo no makayno ɗiɗo konguɗi si julde nden darnama yo saffeji ɗin siŋidiri alego yo yimɓe ɓen hiɓɓodiri. enen a wi'ay goɗɗo ɓatta goa o salo, a wi'ay mo ƴaw dow yaw yeeso seeɗa ma yaw ɓaawo seeɗa o salo. ɓe ma kadi ɓandidiri e saffeji ɗin. a yiyayi hakkude saffeji ɗiɗi e juulirɗe gooɗe organisatake tawa saffawol layle kadi no wawi heƴude hakkude maɓɓe. ko fof ko angal e gollitirgol diina kam. si tayle imamu waɗaɗo imamu ratiɓe on wona aademwil janngugel ko fitum ɓay saabu no woodi o yettira o yowira yeeso. andi si faɗi pagaji ɗiji ɗo fof waɗa e juulirde nde yo Allah dandu en. wa an abi hurairata radiallahu taala anhu qala qala rasulullah sallama khayru sufufi rijali ko ɓuuri moƴƴude saffeji worɓe ɓen fof awwaluha ko saffayol aranol ngol wa sharruha ko ɓuuri bonde majji fof akhiruha ko sakkitorol ngol par ce que ko ngol ɗon hikkodiri e rewɓe ɓen. wa khayru sufufi nisa'i ko ɓuuri moƴƴude kadi e saffeji sonnaɓe ɓen fof akhiruha ko sakkitorol ngol wa sharruha ko ɓuuri bonde majji fof awwaluha ko aranol ngol saabu ko ngol ɗon kadi hikkodiri e worɓe ɓen. rawahu Muslim. kono noon ɗum ɗo ya akhi wona de kadi ya artawa saffa arano e ɗimmo e tammo fo heewi wubba seeka yimɓe ɓen yaha ɓiƴidiraɓe dirnidiraɓe fiya heɓu saffa yeeso no haray ɗon baraji ko heɓoto ko e saffa yeeso a heɓata par ce que a bunni haray kaka yimɓe ɓen hatti ɗon ko ɗon tokkotoɗa heɓugol saffa yeeso on fiyo baraji ɗin heɓo e mum ko ya arlaw ta place no heddi saffa yeeso joɗɗa. wan ibne Abbas radiallahu taala anhuma qala wi sallaytu mi juulima a rasulillah o ndene laaɗo Allah on data laylatin ñande goo jemmare fa qumtu mi immi mi dari an yasari kanano ne laaɗo fa akhada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah on nangiri lambira asi hoore an nden min warayi ɓe rewtiniri lan ɓaawo maɓɓe fa jalani ɓe wattiri lan an yamini ka ñaamu maɓɓe muttafaqun alayhi. ko anndingol en siko yimɓe ɗiɗo pettun juulude haray imamu on ko ka nano julneteɗo on hani wonirde julneteɗo on wonira ka ñaamo imamu on. wa Anas radiallahu taala anhu qala o maki salla rasulullah ne laaɗo Allah on juuli fa qumtu mi dari ana min wa yatimun e paykun alyatima on halfahu ɓaawo ne laaɗo wa ummu sulaym ɗum ko sonnajo ne laaɗo halfana on ɗo hino ɓaawo amen. muttafaqun alayhi wa lafzul Bukhari. ko anndingol en sonnajo hayso ko gooto pet o arata o tokko e saffaji worɓe ɓen ma gorko on hayso ko gorko gooto pet o yata tokko e saffaji rewɓe ɓen ko anndingol en sonnajo on toujours ko ɓaawo worɓe wonta hayso paykum boobum kum helli faakano ɗon ɓe o wonata yeeso makkum ɓe feppondirta ko ɓaawo kum wonata. ko anndingol en kadi worɓe ɓen si ɓe woni ɓe ɗiɗo pet haray ko ɓaawo imamu ɓe wonata e fewndu imamu ko so tawi woni julneteɗo on ko gooto ko ɗon daroto feppodira imamu hay on haray hiɓe haani e ɓurdude o yawona yeeso seeɗa ɓaawo seeɗa embere hayso ko 1 centimétre ma 2 centimétre naɓe ɓe feppu yet kilato e maɓɓe koye feppa yet haray ɗum ɗon hana imam toujours ko teddinteɗo wattire yeeso. wan Abi Bakrata annahu no kanko intaha ila nabi o ari o hewti ka annabaji Allah o hewtiti kene laaɗo wawatane laaɗo raki no waɗi ruku direct faraka kan kadi o waɗi ruku qabla an yasila ila saffi ko adi o hewtude ka saffewol fi kulol wata o perdu darde nde natugol makko ka juulirta ene laaɗo yehi ruku kulol ɗo yo hewto ka saffa on woni ɗon o waɗa ruku taɓe ɓanteke ka ruku o perde darde nde natugol makko ka juulirde o habbiri ɗon ɓaawo habbiri o turike o yehi ɗon noon ka o turi ɗon ha o hewtoy ka saffawol o branchi fa dakara dhalika linnabi ne laaɗo humpita ɗum wonde de Abi Bakrata warrini fa qala lahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo jaabimo zadakallahu hirsan yalla ɓeydane lerɗalngol diina kan sabu ko wakkilare ko lerɗalngol diina kan naadata goɗɗo e waɗugol kono ɓe maaki wala taadu wata fillo sifa ɗum hannde kadi ɗum ɗo wattake ko anndingol en ko ya yaaru doy ha hewtaka yimɓe ɓen hatti ɗon daroɗa takko sakkitoro on an kadi habbira si ɗum hawriti darde nde futike ma en laala on say a yoɓite. rawahu al-Bukhari wa zada Abu Dawuda fihi hino e muɗum faraka o waɗi ruku duna saffi ko adi hewtugol ka saffeol summa macha refti o yehi ila saffi ka saffeol e kaw turi ɗon himo seppa. hadis 410 wan Wabisa bun Mu'bad radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam ra'a ɓe tini rajulan gorko yusallimu juula kanko tun halfa saffi ka ɓaawo saffalu ha dow kanko tun mo dari ɓaawoto ɓe juula famara o ɓasal min amane laaɗo yamirimo an wiida salande o fillitoto julde nde rawahu Ahmadu Abu Dawud Tirmidhi wa hasana o moƴƴinimo o saha
hu sellinimo Ibn Hibban hollali kanko tun goɗɗo tun si dari ke jaɓali tawtude ɓe juuli ɓawo to hollali julde makko nden haray hino boni nde jaɓaka kono haray kanko heɓali baraji ko wiyete ko julde jama few haray himo wayi haray oɗo eno wawi juuluɗo kañum tun ka suudu mum ma juuluɗo kañum tun ka juulirde kono haray hollali julde makko nden jaɓaka nelaɗo ko yamiri oɗo artu watta ko andingol en ɗum waɗetake wala wonoɗen hadis on talq ko yetta e talq ɓe maki la salata julde alana li munfaridi khalfi safi on yawɗo weddi ka ɓawa safol kañum tun dari toon o zada tabarani fi hadisi wabis ala fa ala dakhalta ma hanno naata tawtaɓe ka nder safawol aw rattama sa heɓali yonde ka naata pooɗa rajulankor ko go arta takkoma daroɗo hanno waɗa gotel e ɗin ɗiɗi ɓawa waɗal gotel e ɗin ɗiɗi fillu julde nde وعن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذا سمعتم الاقامه si on nani darnandu no darne ka julirde famshu ila sala yahe kisan ka julirde wota on jooɗo hande kadi hino noddine e jottoɗa seeɗa kono sa nani darnama ɗande sa jooɗike ɗon tun a perdi julle jama si ɗon yawde no wota on dogu fiwigol wota on perdunde darde ɗo dey waleykum no fawi on sakina deƴere wal waqare e makko bayagal wala tasra u wota on hawju ta on dogu so on hewti fama adraktum kala ka hewtide ɗon imamum fa sallu baranse ɗon tokke ɗon juule ɗon si salminama ama fata kom kala ko fatori on fatimmo timmine nokku go faqudu yoɓe nokku ko faqudu yoɓe kono ko a timmu timmine on ɓuuri sellude muttafaqun alayhi wa lafzu lil Bukhari différence koni kon fatimmu timmine ma ɗum faqudu e yoɓe différence kon kon hakkude ɗiɗo ɗiɗi no juuti seeɗa on nodday ka numéro téléphone ji mi waɗana on explication so wi en waɗa explication on ɗo juutay numéro téléphone ji ɗin e hino ko 63 60 53 09 68 60 53 09 67 60 53 09 wana Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli julde gorko ma rajuli wondude gorko go'o mi mana julde goɗɗo wondude goɗɗo fiwi ama mi meeɗi on wolande ɓaawo fiwi ama gorko laali debbo naata ko wonɗo wo julde goɗɗo wondude e goɗɗo aska ɓuri moƴƴude min salati wa dawde julde makko kanko tum wa salatu julde goɗɗo ma arrajulayni wondude yimɓe ɗiɗo aska ɓuri moƴƴude min salati hidi julde makko ma arrajuli wondude e gorko goo wa ma kana ko raɓɓe ɗi kon kala no laatori aktaru no ɓuri ɗuɗude haray ko noon kadi baraji ɗin ɓuri ɗuɗirde fawa habbu ilallah haray ko noon ɓura yiɗede kalla azza wa jalla toujours ko lerɗingol en e julde jama rawa Abu Dawud Nasai wa sahahu Ibnu Hibban wan ummi Waraqa yettama enene Waraqa radiyallahu ta'ala anha yalla subhanahu wa ta'ala on welemo anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nde annaba jallam amara ha yamirimo kanko sonnajo anta umma ahla dari ha nde o almoto yimɓe ɓe ngure nden ka galle makko kono noon wona worɓe ɓe ndey worɓe ɓen tawaka ɓe mana ko sonnaɓe ɗimmoɓe makko ɓen ka nder galle tun e bobo hoy koye helli faka koye nelaɗo yamirimo kanko sonnajo ɓay tun ko joguiɗo gandal yo almuɗo ko andigol e rewɓe tun sino julde no selli kaɓe waɗa imamu kamɓe kadi ɓurɗo ɓe jangude o kono noon haray kamɓe imamu wona wono yeeso kamɓe koɓe waɗi saffawol ngol imamu wona ka tumbere saffawol ko fi on nu imamu waɗata Allah akubar nano so tawi noon imamu woni dow o ɓantike ka sujuudu ɓe a andata ni ɓe sujjay ɗon joni noon si ɓe ka saffal so o ɓantike nanotako kono hikkiɓe muɓen anda o ɓantike o ɓantoɓen hikkiɓe ɗon ko non ha ka dernier saffa andorta rawa Abu Dawud sahahu Ibn Khuzaima wa Anas radiyallahu ta'ala anhu nabi on nde nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ɓe lontini Ibn Ummi Maktumin ɓiɗɗo nene Maktumu o yawmun nasa yo almo yimɓe ɓen ɓaawo maɓɓe Madina wawata ele o ama ko bunɗo rawa Ahmadu Abu Dawud nahawu Ibn Hibban an Aisha ko yettani en Aisha ko andi ngol en goɗɗo fii ko o bunɗo simo ɓuri en gandal no selli kaw almo kono noon no laba yo taw harana bunɗo kono tawle kadi ko bunɗo on ɓuri en gandal hara no selli kaw almo wumugol naji yaɗi e sartiji bonnayyi ɗi almamiyagal wana Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki sallu juule ala man qala la ilaha illallah kala wiɗo la ilaha illallah wa sallu juule khalfa man qala la ilaha illallah kala kadi ɓawiɗo la ilaha illallah rawa Daraqutni bisnadin da'if ko andi ngol en goɗɗo deke tun ko julɗo no selli ka juulen ɓawa makko noon woni wayri
ma goɗɗo ko julɗo no sellisi juulen mo si o maayi. Kono tun noon sartiji no toon, condition ji no toon, yewtireji boyi no ɓisi ɗo. Hadise on no humbiri ɗo ni gollitirgol mo ɗon tun no metti fi on tigi yanoyay e faljere. Ko ɗum waɗi si ɓe wi en ka dernier ɗon bisnadin daif, hara on nodday ka numéro téléphone ji 67 60 53 09 e kodduji hedditi e numéro ji hedditi ɗin fof sansidi ɗon koddo on ɓeyden laɓɓinde ɗon moƴƴa ɗon no o hadise ɗo no landi e laɓɓinede moƴƴa e fensitede moƴƴa, kono heƴataka darsu men ɗo. وعن علي يتام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة سيقول من أريك جلد والإمام على حال وتي إمام نهور الحال مثال أتي إمام نتوري ما نسجي ما نجودي نتياد فليصنع يوضو كسان يوتوكو كسان كما يصنع الإمام وأن إمام ونوارودنا وتأويو مهبتا إمام غينا دون رسمي توكو wandi woɓɓe gota imamu ka tayya ɓenna ɓe jotto ɓe anda si imamu salmina yoni ma si immo toon ko yoɓe balance ka tayya ɗon kisan si imamu salmini ɓe salmina ɓe immoɓe darna kadi julde jama ɓe juula ɓe yoɓete baraji on tayya ɗon si imamu salminali ɓe kontina ɓe juula. rawahu Daraqutni e honno inete rawahu Tirmidhi bisnadin da'ifin e tugorde lu'unde. Allahumma si tawi woni on tigi tanƴinaki heɓugol julde jama o baransike ka tayya imamu salmini haray ɗon jarayo salmi yo immo kisan o kontina julde makko ne haray kadi o darnata takbiratul ihram mo waɗi on o annimo ñentinde ɓeya haray ɗum ɗon yonanimo o immoto tun hande kadi o juula wakkuto on no timmiri ko alda e darnugol. So tawi noon mo andi o heɓay ɗimmoɓe ka salmina ɗon ko yo salmine o hetta joddi tayya ko tawti ɗon kon